21 mong mây tự yêu Hymn number 38, Tray 8. Ep so bun men kama taman muilan chamse ong ha. One
Tahu tenap lamoi lak chingde sa kawang ngau cha to ki inang. Yung wan pa ngau kum wangai. Nang ngau wa aya chingna wantik hayang alam chingna wangai. Nang ating pa nyawa laibu chon lak chingna tawa nyak kan chan bu tawa anglak. Kawang ngau kaya mulan muhiman tampa. Teman pai cinta isi taibu KBCM Reverend Pastor pa way yang Christian Melan awin ausen tinyi hadaw pa taidam Sunday School annual camp graduation day taidam hadaw ma umlak jingna ausen katalan pa yang nang nguilan da mong may yanang hiyang kawang ajilak pa muhiman tampa. Teman pai hadaw taidam cafe maca iman taiba pumenok secretary pa pi bu hadaw ngau dam sisi bujuna hadaw information ca panang hadaw yumnok yan yang pai ma teja hai cha chon ward ma bu lung mailan pumenok office ma lak jungne se chai ne tamnang cha chon yang teja ma bu. Tenap teman chun tailak taidam KBCM Sunday School Ministry Annual Camp Graduation Day taidam ni 1st December 2024 hibak 10:30 AM ngamuk jam sa kawang kawang ngau tawalahem 119 verse 105. Speaker Reverend H. Mupa Pastor KBCM. Opening hymn sa ataman alok yang po hatu iyang olak akung buy butaw taidam number chama achaw lai iyang yuplak nyuma tongam susanyu number nima Bible mongaw ilak beginner class mother church injers nyanaw salumi number lama tobu hai takpalan chingna yuplak Pastor KBCM. Poloklak, Sunday School Nahalan, NST sector. 5 ma, Solo, Drums, Chay Nau Sangyo, Primary Class, Mother Church. Graduation Nahalan, Pubuilak, Nya Nau Manpo, Associate Pastor KBCM. Number 9, Hemlock Lak, Junior Class, Angchong School. Number 3, Kawang Ngau Ya Apelak, Speaker, 30 minutes. Closing hymn number 169. Agam na akung ayup ay tuy solak. Tingi chulak tayo tam hato ki ngonang. Teman pay ajaw lai cha iyang ayup lak chuk desa nyuma tungam susan yu hipak ebatam nangki. Tawe, teman pay kawang omlak jingne, kawang ajaw lai ngau cha tawa, awang na hataw ki inang. Hensin apong wok leng di mapu tu ngoye hataw ki tawa teman pay inang. Jai daw u Israel, yungwan ba teman kawang yungwan ba cha sing ha hai ngonang. Nang yungwan ba nang kawang de nang mongchang esaye, nang yaha esaye. Hayang nang wong kongkumbuwe kando tin numan de fanang bo taulan ngau kumlan numan mongchang me angdo taulana nang jehenau nang ha henau lan de yelak pe nyaudo au be nang nok me so de ngolake hayang nang lam ke mande hayang au be nang sinleng de onglake hayang nang tui ling chang ling taulan chiang yelak pa ngau do nang taulana yepen be ngolak chingne nang yak me sa do hayang taulana nang sikeng me sayang ang do
하양에 낭에 더울라나 니녹징 따시파이 송란메 하양에 누만징 비단란 메 더울라나 냔냥에 앙도 하도 가왕아오낭 가왕아오가야 무일란다 모이 만담파 무일란아 공민메 더웨 가왕데 욕부능 할렐루야 할렐루야 아자오바 옌 가왕오바 tumanne dauni sangbu hibak amei ayana mei nanga tini tumanda moe mana tambu jingne wang na minyong bu fanang anyai ne o ba tini bu ni a kong ke bu ni pei suwang bu semai bu ni yang se tawanang da minyong bu fanang hang jingne wang beng ma li keng ban i ngo nang hado yong mo semai bu ba moe man bu li keng yang se tawa dai ong nang hangchingna nakuba khawang hado honghibak hado ni amai hayang tauba kibu hibak likyang daulak jina dumana wangpeng ke mayo batanyang ke wangpeng ke mekem Taiwan da upa atama hado hibak amai tau okpa lipu mangchong ma ngonang o nakuba iman yaha jingno tai dau nang sipsi kanbu iman phayo ngone tamfa se tawe yup nang hayang nakuba khawang wangpeng ke Taiwan de, Kemwan de, Lingwan de, tuman hadomo soda ngobulan nang kadalan tuman nang sisoma lingajuan bu ma Yesu bu yimai bu anu ombu ma ngonang okay tini hadaw nang khamjing ajaw nyui ma pai pai chama nang tuman yaw yesang bu tuman nang sisom ombu anu say winyang pa se tawe nang de yup nang ajaw ba yan kawang upa Jisu tini nang ajaw ba nyui ni ligeng pan menyi sebu banyi awang banyi ngonang tini matang akung wanga o ba nang paibu hado tu mana pon ya bu hayang atau ba hibak amai ngonang muilan tini hongle mong mai pe nang ajau khumjing de mong mai se chimata ngonang hado ni me cholak jingne se oba taidim ayong chadim yang ngonang nuku ba kawang Sunday schoolan wang beng kuma hado gi hayimlan sangaponga ane ulai iman de nyau balan haki ngo bu wang peng kim bai bu hadau daidim ayong chatim yang onang hadau daidim me oyen ausin kadalan hadau me hemlok lak chingne hayang bai ben mongau ilak chingne gawangau ya bai lak chingne ma bu hadau ma daidim min pha yang onang hayang hayim lan de yupe tam lak chingne okpungi bu jingne minyong fa lak chingne hadau gi bu ma hadau ma daidim tim yang onang hadau aseme Kongki mu pai yungwan ba Jisu Christ anang ombu pai linga chona dai na tampa se miyong phayanga hayanga do ba linglak dai dim ase nang yak sa da fan nang mu bu chambu angan mong yu Jisu mi yom nang oba nang monga iyo amen Yupatambu sosa nyude jilak pa kawang amoy mansi Taitam number ni Bible mongaw ilak beginner class Mother Church in Church nya naw salumi sahi pag ipitam nagi. Mailan mai tanap tuman fai tau ilak lai John apong lim aleng pan mavok mapupan mani tangoya pan mavok hang jingne kawang katong nyute hakka kan puwa ayan na ita ating laklakai yimalak hayang poi cinta pu ayan ngolak jingna iya yoy halom fa pan manik hang jingne kawang ha katok nyu ngavanlak jingne yichi hapoi itoya katok nyu inlak jingne shon ipu nyu hayang jai pulan asay te kawang may manpa
Item number 5. To buhay takpalan chừng na yuplak pastor kay bisem sa pastor level. Nó mà nó vui chừng nó có đọc mà xe ngin tạ yếu mà cần mà xét hơi mất hạ miệng năng hay yang mà cần mà cụ bao miệng ông năng hay yang cụ năng hay yang quay nó mà chừng nó xe ngin quang đăng mà yếu ya mà cần mà xét ý chí mà mất iman y miệng ốc hay yang mà cần mà cụ bao là nè miệng ốc hay yang y cụ tâm nè các hoàng ngầu ibu kia quang đăng mà Yobu ya femme au yena tobu ya bedige mong mai pone yanang kawang anye mohiman sa sausan balan nam no ya belak chine hibak ebna. Hymn number 202. Ayan wing tu manang sao si ngo wan ta asai ma buki enang tai tan wan ta nang môi hay man la na cha cha in lai ya yung wan pa wa ling pu tui ma ya sang la môi hay man lan cha cha in lai ya ka wang ling pu ta lai ya môi hay man lan cha cha in lai ya yung wan pa ling pu tui ma nang ya san la chư đại mong sang hằng kỳ kỳ nang o ang nang tang pa ma yi pu sang o pai a môi hay man lan nghi ma mong chẳng wang ai lang nhị phê bơ ma nang mai long ốc la môi hay man lan cha cha in lai ya ka wang linh bơ da lai ya môi hay man lan cha cha in lai ya yung wan pa ling pu tui ma nang ya san la Nguyện từ ai dùng ở trên ma mong chẳng thọ sơi xây ma cả quang ngô nang nhà ma tha ngô nang môi hay man y thơ quang bền lan ôm la kim ngôi ya tu lôi mai ma chăm pa la môi hay man lan cha cha in lai ya ka wang linh pu ta lai ya môi hay man lan cha cha in lai ya yung wan pa linh pu tui ma na ya sa la. Yo yang mengupu Bible chun gay, tanya Bible Sunday ngona. Teman KBBB Sunday School annual annual graduation item by shu Teman jengna se Bible Sunday. Teman saya di Nagaland kongku buma yang India lansu buma kadang no su buma ada Bible Sunday ya nang. Teman yang mengupu Bible jengna teman kawang de menyong fa hayang hadau Bible mandau bulan teman ada doa nang hangi ba to buya pai digi Bible Sunday imlap ma pai ngonang Bible Society hadau nam noa teman dah hangga hadau Bible pek kadam hadau kia kadam ma bu de pek kadam lang ngonang pai wana yici hayang ba alau lai pai sinyai se hang jengna nang hayang ninok jajang ja Bible Society de Jama pong ngok bucing ni. Ada ngamak lan, tay idawa. Hayang Bible Society Office metuling sosan bulan. Worldwide tay idawa. Jam sefan bayu boy pangya. Hallelujah. Ciao ba ada ba yung wan ba kawang.
Tanyi tu mana nang de yelak pa yupuai hebak laulinga tu man ka dalan wang nyak mengo yang ge hayang tu man de Bible jenang mengo tu man konyak ngau me Bible yi bengo hayang boy ka bang nang sipsi hang senyong bu nang yayang bu hang senyong bu hayang tu man wang nyak ya tu so mengo wande ya fan mengo wande yising wande tu man ma hang yo yenang wande kadalan oyen Jesus Kristus nang bungau amazing imana tuman sing nese sipsi yang dwelling yangi hayang Bible society me yelak ba Bible wang ma nang olak sing nese chamabong bu phabu gaye tuman konya kadok me tuman o hadaw Bible la phainyai de hayang tuman yak pe katau ong nang Bible translation work me hangsena ba jelan konya kadok me Reverend Chingang Wuyang hangsena namno bay de kawang nang moy mandam ba hayang ataw ki mo alaw language group me translate na myang lakching nesa tuling sausan bulan kadong yung mo hangsen ngoya ba hado ministry ma tuling bu sausan bu kadalan de kawang nang moy mandam ba hayang kebi she mo o yuy okpu ya fan ma to bu ya bay nang Bible society jing na o wang dang kawang ating ba ma hado Bible mandaw bulan Bible daw oklak pa ya fan ma chon lak jing na nang yak ta fan fa boy hayang ataw dokta monglong hayang panpong ya bay bu ngonang tau kam hadaw dumana ating lakpuan ng ngau ibugia wangdang ma yonang sa ating laknang. Nang ngau da ating lakpu fay pabugi nang kadalan do moy mandam do. Hayang ayan yakyang mapaisu. Ngoy glak hibang ma kawang nanda wang ma na falak kana nang iman ayan noksa tu so do moy mandam si yup nang talan na sopa ng mga iyo. Amen. Teman yopo Bible kia, yopo yahu bolanjing nasa special time for prayer. Hadong olak, nang hangi wongpong hangi jingna nang jingna ninok jingna yopo yabe, nang kawang dah hado agenda pado, hayang hado nyui, menang kawang mabucan yebo tolak. Yes is God's answer, no is also God's answer. Tahu jeng na kawang teman jeng na sing bumona hayang kawang samay lakpa sing nang hayam noim lan hangi yu abe hangi dong yu abe tong lak hayang yu nyu yu ba nang de may lak namyang gama panang hayang nang de hibak man ngoy gama nya palak atu namyang lak namyang gama jang jang si hadawa nang de jang lak kawang de teman ngau bu hakang ngonang hayang wong pong namyang bupalak. An hadaw yoma tak hayden mahi ima tak asangbu. May damlak yahubu nang tulu may hubu hadaw kongke bu kawang inang. Tahu jing na kawang da phana phabu de. Kawang achana yelak. Kawang ngau daw hadaw ki inang. Hayang hadaw ki iwanda. Oh yen takaden bal takaden bu may damlak jing na yopu yahu. Ano nang ayan noksa tu so jeng nasa alamja sama alamja yopu pengoya be tanap sagi na miangan nang yong pu oklak hayang kawangan nang da jana yelak hadau china dam nang sapat chama jisua sanagok ma konyo ngo anu yaha umbu sokoja hanghi kaya yawang piang panmatat ngoya tak nadam ya atau ba ma ngo ya kokka miang daya yuning nyingga yeyong ok pengo Oba Jesua yangi iya nyekei. Sokonyu nang takten mapu lanang. Wow. Jesua yangi sokonyu nang takten mapu lanang. Immediately mokse hadaw wangpiang tanmadat panmadat 18 years kokomyang ngobu hadaw soko may bujang inang. Alaw hibang maa hadaw soko da yong do si do ay daw yi yong oklak aja sango nang bay kem do si do ay yi kem oklak aja sango nang bay hang ne wang piang panmatat ngoy bu jing ne hayang hadawa kata lili ibon ngo yang ge yoy nok pay bu yoy katalan ibon ngo yang ge hayang boy oba Jesu Krista hadawa yoy ngo yang ge
chỉ suy ibu win jai bu đâu chừng nè nâng này yang ngọ hạt đâu số co yong mong tak ten lana dam hayang hạt đâu không kem bu chào mày ibu tu mana sing nang au yan yong dagi kawang ang inang hayang hạt đâu số co pan matat wang biang sau chi bu bay nang hayang ninoko hangi yuyui alam mabu ma chale jabe ngok hayang boy worry not mong ta sang ha kawang song dai tu man ya ba ya tu man cham si yop lak hayang kawang cha ne la cham si boy ba ya hallelujah hallelujah chao ba ata ba yongwan ba kawang nang amoy man dambu hada ba hibak amai ayan amai chingna kawang nang me nyong boy hayang ayen pemda ayen mai ngok nang ge tu man nang dam me nyong bu fa nang ge hayang boy tuman kia ayan may yung ok bulan atam cancer dak pay bungo nang gaa tuman yo diabetes ki bungo nang gaa tuman yo heart disease ngo nang gaa tuman yo stroke patients ngo nang gaa yisigama ine yamay bu lama bu tang meang ngo nang gaa kadong new physical dak amyang sa yi hayang boy mental yahama chuday tak bu dak hadan ngo nang gaa yisigama chok nga bu haying bu adik na miyang bu hadaw mo bu yan yo bu dakadan amyang ngonang ga oh wangdang kabang hadaw wang biang hangsing ngoy bu si wang biang pan ngoy bu wang biang pan mga ngoy bu hayang atanap ibu hadaw kok kamyang ngobu soko cha ki jisuwa may dambu soko ki wang biang pan madat sausi ngobu ayan noksa ngonang ga saa hadaw minik kondame wangdang kawang nang menme nang sausan ba dawe hayang nang gadalan dumane apa aha yaha achau kawang menme ngau kyang phanang hadaw takhedin amyang nang gadalan mabu taido nazari chisu Christ man ngau kyang phanang ahi nyulom palom wang biang loling sang bu takhedin amyang ngoy abai nazari chisu Christ man lana damnang haleluya wangdang kawang nang menyong boy sama baye yoi nokte kawang nang bubu may dam bufay nang bubu ayan chin alapaw dam bufay tuloy may pay nokte yelak o wangdang kawang nang yakta poy ayang atakas ang bulan anyay na lainnya na pay bulan imano tay daw nang o wangdang kawang nang hadam lamdan ayanda kamna ayanda hayang mabu hadam manbong lengam yawing mailem yang mo hayang nongya hayang mabu kadalan sing na yop badam boy idaw iyikimbe hadama lainnya nga bay ngonang wangdang kawang nang sausan ba tawon nang menme yakachon adam nang Nazare Jesu Christ menme iman hangi wongbong chingnese kawang nang datongbu yu yobya be kawang nang atanap chana yedo hayang iman tulume dampa hayang kaksubu answer kawang nang phado nang menyong boy hayang nang chana yibu nemyang gama jindebu jingne kawang nang mabu tulumay mong may hayang may dambu hayang lana dambu liberty ayong jing na kawang nang minyong fayum nang talana sopa nang mga iyo amen shotke taidam number pli de tai ha number pli polok lak Sunday school na halan NST sector hatu na halan tai pak ya betam lagi
用完的送完的，也那一的发了康神没不一面有哈，能呀山对蓝yang mong aluma, seluruh nyui tetau yang oi oh bagi面有哈，哦ada kan bu, daya sana. Tedam number nga solo drums. Jay now sangyo primary class Mother Church sa ayam de pag-eptam nage.
Wow, jamloi mainang KBCM jelalan nahalan, Sun School nahalan hatau kibu, henghau ngok balan ma ngonang, atau henghau ngok bu nahalan de, yo ong mai apa utik lak jeng nasa jilak pa hatau, hengatam nangi KBCM nyu balan de. Tadam number vok graduation nahalan jeng na yuplak. Ya now manpo associate pastor KBCM hadau pe jam sa new subordinate pa imnia hadau tadam ya lak chune sa hipak ya batam nangi. Mulan dan nap mai, ada mah cinta Wang Simpang bu, teman pai tunjuk bu speaker, Reverend Pastor, anyo sosan badan sosan yolan wuyang ngobu tunjuk bu KBCM Christian katakan, tunjuk ada bah Youth Annual Day, come Graduation Day, ada taidem omlak cina, Ocean pai ngonang mulan dah Sunday School Ministry mah bu, mungmai bu anyo ponai abu ada awang taidem nang, sa teman penyana associate pastor hibak banyak sama jangan brief atau short report cah atau Sunday school KBCM Sunday school ministry hangka yang anyo nahalan hangsin ngok yang wangpeng sobai se mansing bulan ngok nang anyo Sunday school kelas abua ambu kan meya atau mansing bulan siang mengolak nyu balan atau juna tahu sector wise atau number sa ye ingolak atau akamna total grand total hai ilak ayang bu sector KBCM hangma Sunday school 13 sector 13 panmalim nyuicing panmalim ma teman hande Sunday school atau yanang klasa atau government higher secondary mon atau new side mengop ayong bang nang high school higher secondary new side fellowship papong fellowship GPS Papong, GMS Montown A, ada reserve police reserve jika mengopu, Angjong School, Mother Church, Tombang Fellowship, Government High Secondary Montown C, ada NST mebu, Jingai Fellowship, Chachon Techa Fellowship, GBS Chachon ada Nekek Colony sebu ada mengonang, ada Government Higher Secondary Montown D. Ada fire brigade, ada mengopu, ada sector panmalim ma, teman Sunday school ministry kelas jauh ada ngodang, total tening students 3,095 students tening ada teman KBCM pang mengodang, anyo tening graduate na mengbu, ada lana 127 students tening bu 2024 ma graduate na mengong anang daga sa hadaw list hadaw tening graduate na meng bu list hadaw pumanok soching de phalak daga tuman bai niyom ba bayang hadaw yalak tunai na
namno Bible Sunday School Superintendent menyong fanang, Sunday School teachers landa menyong bu fanang, hayang hibak fame support na menyong bu parents the menyong bu fanang, hayang nyujing panjing pabu organizations individuals akung de mongmaya pon yanang. Graduate na menyong bu hayimlan 127. Jing malam lang naman so jing macam yung kay. All the graduates, Sunday School graduates. Temana mongmay saya pon yanang sa teman fay hadaw Sunday School graduate na menyang sa imana youth de Thailand ngonang teman fay youth associate pastor. China hong pen daw dong paya hadaw register nang yanak jina China temnang. (127) Haimlan temanda congratulate na menyang jam siyak pa ko kaya. Awangna teneng 2024 Sunday School graduating students landa congratulate na meng nang anio yilakba kawang ngau ma kema kawang ngau ma chonglak chingnese hadaw I temnang teni kawang mui manbu hadaw hibak amay kawang ngau ma beginner class ma wanga chongaya teni graduate na mengbu hadaw de minyong phabu kawang da fana phabu hadaw ni chang onang da kai tawa prayer points ya ataiba taman phai kawang umlak chingna se new hadaw prayer points wang oye tamlak chingna se tawa kawang achaw lai ngau cha hadaw kia inang Colossians chapter 2 6 and 7 ma to kai numana hanga yungwan ba Krista Jisuya hake ime aya yuwa hayanga ya funlinga numante nyobu atinglak puma mongna tama minyong fabuma wangmana ime kemdau hadawa kawang chaw lai ngau nang hadaw kay teman muilanda kawang mui manfa sa adamana Sunday School graduate na meng balan hadaw nahalan chingne yuba kamlak hadaw prayer points tawa chapay macha se hadaw kia inang teman muilana hadaw prayer points jam siyup lak chingne se inang awang ba prayer points ma temana kawang de minyong fa yopa beginner class mapu sa intermediate class tungoya graduate na mengbu tungoya kawang iman ayen lambuya ayen amay pa ang bu de awang ba ma temana kawang de minyong fa yopa ni sebu ba prayer points ma kawang ngau ma kawang de kanbu ma yilak pa iman chonglak chingne anyo iman Sunday School ma hangin nyo dam hado kawang ngau mo chongbu kaya kada amay na mengyang chat chingne pumaynok chingne John oklak kada amay na chong na tampase tamana ni sebuah prayer points ma hado ki ayopa anyo lem sebuah ma kawang da tamana iman chingne yilak ba wisdom konchong na alangbu hado yuwa tamana iman chingne ayopa imana teman cingna se future hope ngonang teman cingna se imana mungham ngonang tau kai kawanga iman dalam way tampa se lem sebuah prayer points ma iman cingna wisdom you yopa anyo please sebuah ma akimba ma teman iman cingna ayen celau sang sayua teman moy lancam sayupa atau ki yopa ba sakina teman pai social new palan cingmai lam lenga numan sot pu nyoy ma yonglak cingna se inang anyo cingmai lam lenga reverend lano sakina menglak cingna se numan sot pu nyoy ma cham yong kai teman moy lana akung pangnyuha teman moy lana yoya sot pu nyoy ma teman iman ayen fanafa sa ibu prayer points beli teman kawang yak ta fanafa teman moy lancam sayu payo Hallelujah, hallelujah. Yen kawang mui man bu hipa kamay da yo. Ong minyong po fanang wang tang achaw. Yen kawang nang subshi bu kaya pa jiso nang tini. Ada ba hipak amay nang wang mui tang da minyong fanang. Anyay na beginner class mo wang intermediate class tini. Graduate na mayang budang uya kawang nang yen amay pa wang bu da minyong po fanang. Imana hangiba linglak ka ito kong kimbu kawang nang om bu open. Hangiba imanda hingaw nang akabo hadaw gift and talent mo nang ato makawang ng om okay inyo
wang dang chao yen kawang nang iman pa anu kashi nu ya ha iman ye ya na ta tam yang pu nang sing bu ma yelak po chung lak ching na se nyo yelak po iman chung ya bo ka ye taman ching na se mu iman taman ching na se chung ching na se pang ha ching na se bu mai lak ching na se wang ngoi bu ha da na me nga tam pa se kawang nang de yot na ayan kawang nang pa chu se na ang ni pa on chung iman na se ya de ki ayan kawang nang yelak po taman chung ya bo ma Wang dang chao yen ka lang. Hang shina teneng 127 graduating students lan kawang nang yakta fana fanang hang shina upaji so beginner class ma wanga intermediate tangoya kawang nang lamwe pa ibu de minyong po fa bui nyo pa yelak pa iman chongoya wanda wang dang kawang o upa nang iman nang lamwe anyo iman na hangi ba sing ya ya pa hadaw au pio pi na ta dam hayang pio nang sing bu ma nang de nyamli bu ma nang de kan bu ma chong bu kaya chat li ching na pu mai nok ching na se chu no ok la hadaw kada amai ma ngai na tampa nang ni halan nang yakta fana fa wang nang kawang anyo yelak pa iman iyen nang chalo sang sawa konjong pai nakalang bu pai chong na tampa se iman iyan nang yakta fana fa nazar jisu man mi yu pui tolan sa pa nang mga iyo amen. Item number nyut Hemlock Lak Junior Class Angchong School. Saya mandai bak eptam nege. All the world forsake me, and Satan tempt me so. True
Tedam number that kawangau ya apelak speaker 10 minutes teman bay nium pada kawangau ya apelak chuna sahipakpal. Wangsham Babu Tinibu KBCM Sunday School Ministry Annual and Graduation Day Taidam Chongyu Hayanga Sunday School Superintendent, Hayanga Sunday School Teachers, Hayanga teman fay Sunday School in charge Deacon ba Jama tuling Sosana Baibu Pumanok Lungmailan Pa Jelan New Malan Jambu Pumanok members lan Hayam Noyam lan Hayanga Yingam Oyong Shue Baibu Asay Naman Moilanda Wangsham Honang Hayanga Pumanok Sochingaya Poneyanang Hayanga Tinia December Date Chan Mengnang Jisu Krista Pumo Saudan Salam Naman Moilanda Pumanok Soching Mabu Hayang Tinok Mabu Tau China Damnang Tinia Anio Bible Sunday Ngonang Hayang Hado Bible Sunday Jeng Hayang Bible Jenga Sangnyak Ngau Ga is Lainyana Bayangonang Envelavo Bayangi Hayang Boy Anio Tau Bai Shua Pangjem Mamu Hado Nia Anio Sunday School Ministry Annual Day Ne Ngukbu Jengna Teman Hado Weka Chonang Taidam Nina Chia Bioy Akan Jadhai Bailap Tau Jengna Teman Semaibu Lama Temana Hado Taidam Ni Hayang Bo Cha Ya Fan Ma Sing Ya Lak Jengna Yop Batan Gai Tau Yop Boy Bagyak Ning Achau Ba Ata Ba Yongwan Ba Kawang Wong Yenang Bo Yen Nang Song De Bai Boy Kawang Nang Wong Wong Nang Adampa Nang Juda Ima Adampa Nang Achau Ya Hang Kamong Chon Lak Jengna Wang Nang Kawang Nang Yak Ta Fan Fa Yup Nang Taulana Sopa Nang Mongai Yeo Amen Bible FK 119 Psalms Dawalaihem Koja Panmadu Hado FK Teman Jam Si Elak Psalms number 119 verse 96 and verse 105 Hado Nihai we are going to read together Psalms number 119, verse 96. Awang na tau ilak, tau pa'y cheba niyo 105 ilak. Tanap taman pa'y ngawlak china pabo ngawmak topic. Jam se kawang pongdobu, kawang ngaw, the word of God, or the Bible. Hadaw pa'yang ngonang, hayang hadawa Psalms number 119, verse 105 text na tau payang ngonang. Episode na miyang kamaa dawalahem koja panmatu aling tidumawok. Psalms number 119 verse 96. Cham iha cha ni lim. Semen lamfima hipak ityang hay ngonang se tawa singa yadagi hapoy nang ngau kyang lana wang ngui bu fai ngonang anu 105 verse cha ni lim nang ngawa aya jingna wantik hayanga alam jingna wangai kawang muhiman Bible Society yang kadang you know sebu country mabuda kawang ngau iman language group ngau melip batam yang lipusa aci hayang boy laina lengai yang hadau pelak hayang hadau holy scripture acau Bible teman yang mengupu hadau kia palak Dau jingna hadau kawang ngau temana yong ngomong pa bu fai
translate na miyang lak na ngay nang anyo hadaw lai publish na miyang lak na ngay nang anyo hadaw pilak na ngay nang hayang hadaw kaya kadalan ma ating ba meaning in life ating ba kawang bay hobu kaya daw ok lak ching na hayang hadaw maatuman baptist saha maidam ya bu yichi hayang boy denominations ma bu Christian kadalan churches and organizations lana hadaw ya nang daw kaya kadong you know buda hadaw worldwide Jesus Christa punga omay tamhan na tayo nang hayang boy tinyi hadaw Bible Society ngolak na ngay buwa hayang hadaw ki Bible Ministry sangnya kacam linglak na ngay buwa 1784 wangbyang pangpama tamana singangok buwa Mary John Seminbu hadaw kada Wales now ya daw wanda Bible la yung yenang buhibak yadaw buhibak mai yangay buhibak ma hayang boy ya Bible de yung kan kadalan ibu jayang hadaw Bible la yung yahu bujing na about 46 kilometers nanjing imjing mabu tanyi ngani yo tuman ya makem nang hayang bo udo wanda imano ya makem yang buyang hadaw ki 46 plus kilometers nanjing ya makem hadaw Bible ya lak jing na se Thomas Charles hadaw tang de saklak jing na paisi ude hayang hadaw Bible saklak jing na ia 7 years earn nemyang Bible sak oklak jing na wang biang nyit hajira mong oyang sa aji Bible sak jingat iyak mengokbu jing na se nyubu wang biang pan mengahay ngoy bu naha sinang Sunday school naha wanda ki ngin yo ngoyang sa aji wang biang pan menga tenyi bu ki bu ya fan ma Bible sak lak jing na se kilometer 40 plus kema Thomas Charles tang da paisi bu de unfortunately Bible yenang bongo ya day sawong gemday ngo yong among datak hayang hadaw Thomas Charles hadaw Bible distribution na hangga wang ngoy ngai dam laksi sa ida mong datak atay bujing na yo pu bay fanafayang hadaw Bible lan language group jaba do hayang boy language ma bu ma wang ngoy ngai dam laksing na sa ida ministry vision bayang hadaw mission jana tu so jana ya lakse Bible sa aba 200 countries worldwide ma hadaw United Bible Societies form na mayang PSI Bible Society of India one of them hadaw ki ngonang hayang hadaw mataman pumanok o wangche may damya anang tawjing na Bible Society of India Bible Society si wanda mi ministry ki yichailak tamana hadaw ministry ma part yanang jawo every year hayang Bible Society envelope pay bunamyang kama don't take it otherwise hayang boy on it hayang nangoo hadaw mahangi hanlak hanbu kaya kadalan the Bible taw na tamlak hadaw manang may damya nang sa mong may lang ngonang Bible lang jai buda 737 languages ma lip yang ngonang boyang kadong nyu me language group teman konyak ngau melipu yang 737 languages ma ipu yang lip yang ngok boyang hadaw Bible la Bible lip upo Holy Bible both new and old sayang hadaw the Holy Bible si bu kay ma hadaw hayang boy kadong nyu mengok bu language group teman ki bu 7,400 bang ngonang boyang tau kay ma 700 hajajano yung bu hataw language group ma Bible la lip yang aniw tamasong lipu ba 1248 pangba hadaw ba lip yang no 3643 languages hadaw scripture hadaw ngayang ngonang sinang hayang boy 3495 languages hadaw aniw translation bongbong alo languages lan ba ajing lip yang aniu full ji abiu hadaugi wanda aniu bo saman bo bua aniu tangkho haja nyit nanjing kada yu ngau me ngau bu ngok bu yo me Bible la pongo yu okpu lip manok pu hadau inang tau jena tamana
yopu mo umlaka hadaw jingna umlak ngonang. Tenyi bu topik jamse kawang pongdobu kawang ngau. Experiencing God together. The Bible, si ibu oklak, the Word of God. Hayang hadaw Bible jangan ibu ngonang. Hayang hadawa jam pongdobu, jam se kawang pongdobu. Hangi gaya by reading the Scripture through the Word of God. We experience God together as a church, as a family. Hayang teman pumainok ma tanapo we read the Scripture together. Chamma teman Bible iyanggi. Hayang chamma hayang chamse temana kawang pong daulak. Ada ngona. Tani Sunday School Annual Day hayang graduation ya bunyi da annual laiwanda. Nahalano to musyot ngona. Hayang hadaw nahalan da laiwanda. Sa ngonang bu nahalan na mangoy ba infancy hadaw hibak jango yang ke. Naudak ha may. Hayang hadawa birth to 2 years old. Bu nam mabu wang biang ni mong hadawa yung bu naudak ha may hadaw ngonang infancy. Hayang hadaw hibak naudak ha hayang hadaw hibak kawang paulak tahe monghem bu hibak. Daw may inying da oklak hangyo yanang. Daw jing na inyu iba naubu nyulana hadaw infant de paubu. Hayang hadaw naha full trust. No. Hadaw nyu bam ang yang imana apakan maanga daw ki hengo. Imana hangi u daw ha. Hadaw naha mango trust. Hadaw temana tai daw nang. Daw jing na hadaw hibak temana kawang pau bukpuda teman monghembu. Nyuong bayong namyang yang teman monghem nang tau jali nahalan naudaka hibaka hadaw ki ngobuyang. Hayang hadaw hibak atau iman mamam si chong bu hibak. Aneu chudai develop namyang dalak jing na sa wang bu hibak. Hayang formation of trust. Inyu pabu iba pau dikpu haaying bukai amyang amay pabu ngayang iba de monghem lak jing de monghem lak jing na singbu naubu nyu de monghem lak jing na singbu naubu ba de monghem lak jing na singbu hadaw hibak temana nginang hayang hadaw hibak ma role play teman ngi okwa hadaw naha jing na unconditional hadaw wongpong namyang bunginang hayang kawang atumanda hadaw unconditional love kanbu temanda nyek nang hayang temanda lainang hayang buat teman yang mengopu naudak halan dan nyu balana pau deklak hadaw kan dalai wanda hadaw kan atau gibu hibak yang se temana caregivers au yana hadaw naudak hadaw pau ya bai hadaw kawang singi mengibu kibu God's reflection. Tahu hama kawang ba kan bua new gaya ba gaya now bu new gaya now bu ba gaya hadaw now tak hada transformation period me jude wan ban calon bu hibak me temana pa oklak mongpong yang. That's very important. Ni sibu ba me early childhood 3 to 6 years hagi in ok wang biang lem bu wok ni ba hayang hadawa naudak ha mai aje hayang bu ajing ha so ong wang biang lem ngoi ba hadama na hayang bu nahawan awang yi hadaw ya fan mateman ta hayang ating lakpu hayang ating laklak hayang ating lak katai lak jing ne ya jing yang bu hibak 3 to 6 years old hadaw hibak tahu mana halan hadaw landa tahu nama na pungau iyang story learn namyang na tamyang iman pai company pai yang iman develop namyang tamnang
hayang iman yaching mong na tamnang iman how na yidam yay na yidam pen na yidam kahit na miyang nang hayang tau kaya iman mong painang. Understanding God through the simple storytelling from the Bible. Hado hiba. New balan duman na nahalandan hangsin na Bible story iya ba? Sunday school lana egama ebu sa kahe ating lakpo haya. Duman o nahalanda hado Bible story ilang ngonang. Hayang new balan atam-atama yung may inang. Especially teachers nahalanda yung bu story yui hado ki may Bible story ngaw ngoklak sa ating langnang. Tao jine 3 to 6 years hibang na. Hadawa early understanding of God through the simple Bible, creative and engaging ways. Hadaw hibak tamanan neglect na jamang lakyang. Hayang hadaw hibak man yobu. Teach how to pray. Teach how to read the scripture. 3 to 6 years hibak pa Bible ilak jing ne. Hayang yoblak jing ne nyaw oku hibak. Hayang dumana hadaw hibak le nagap yang siyong bu nahalan sa iman de paulak jing ne yanlak jing ne new balan so sibung ina. Lim sibu bama middle childhood hadawa 7 to 11 years period. Hadawa nahawan hayang boy hodan chu konjong fay chonglak hibak growing in wisdom. Hayang hadaw hibak matumana yoong maya paulak ngonang. Iman mahdo logical thinking, forming lasting friendship. Simba ayah bai jia, new balan bai jia, apong tau yang judai lue, tai lak sing na akung wang bu hado hibang ngonang. Hayang hado wanda Bible bungau lili ibu, jai bu hibak iji hayang boy, they reflect the moral story behind the story, moral lessons behind that simple story told by parents and teachers. Sabah hadaw nahalana 7 to 11 years hadaw hibak ngonang. Daw jina hadaw spiritual role new balana Sunday school teachers lana damana palak mongpong na miyang nang. Hayang nahalanda kaksubu lama damana wilak. Pelisibu bama adolescents hadawa sila yala awang ye hibak. Tani teman fay 12 to 18 years mong debu nahalan Christian miyang wayang. Hayang youth pastor de hand over na miyang lagi. Hadawlan hibak yang imana nahas ina yok. Hayang boy teman jing inok mu pan now si pan da ong bo hibak. Sila wan. Sila si abu sila awang yikau. Yala si abu yala awang yikau. Teenagers 18 dengoy bumong hadawlan nginang hayang hadaw period ma ating lakpo yongching hadaw hibak ating lakpo ma kaksu yonglak jingna sa tomana may hibak mo nang hang jingna hadaw hibak ma imana iman bobo sengona hayang hadaw pangayang nang hayang iman pem tang dam o iman ning de yitik okpu yising okpu mai I jele tai nang iman identity crisis pai nang hadaw kan me new balana yan nang yapau yitik okpa hayang pumainok o youth si wanda long mai jeyong nyayong landa hakalay yang kiamadai wanda akan ja cengai nang bu awien ja ma nang tawai muli habu tau mengai ngambu tau mengai nang lai jinyau bulak bu tau mengai nang pasa bu tau mengai nang ku ulai bu tau mengai nang hayang nyungok wang lam nyu ba yising bu lam bu nyungok wang lam amyang develop namyang ya apai nang sim nyu ai halan ma bu sim ba ai halan ma bu iman pobo sengok nang hadaw jing na ating lakpu memongcong tamlak hadaw ganjang nang hayang naudak hawan demu the Sunday school teachers the parents have passed on
their faith upon the graduating students. Tanyi graduate na miyang bulan. Now it's time for you to personalize that very faith. Teachers ang nang danyaw hay dambu, nang yunang baan yaw hay dambu, hayang ba hada faith, hadaw Jisu Krista now, nang ayan me, yalak pongpong, hayang nang Jisu Krista ating laklak pongpong. Ating lakpua, anyu pabu, apa pabu, sa yichi, hayang bo saji, hadaw ataw practice na miyang nang, sa hadaw tayo lak pongpong, hadaw mo nang. Taw jing na hadaw yafan me, teman, tanyi graduate na miyang bulanda. Iman spiritual disciplines jing na se. Tang simlan executive lana hayang new balan o special care paglak sa ating lang nang. Hayang yup kembu me, hayang kawang ngau ibu me. Hayang kaksubulam me hado hayamlan wangai yede wiha. Ngas buba me young adulthood 19 to 40 years period. Nyubu wang biang pan matu mabu tali 40 years tengoi bu hibak. Hadaw kana career building hibak, relationship building hibak, family life building hibak. Hayang hadaw ma yoong jaja wong pong namyang bu. We required to mentor jaja da paulak tiklak yang bu juja hang na hadaw kan me yoong strong foundation nang ayen me yahu bu hibak cha hadaw ngonang. Tau jing na tamana tau hibak me kawang da yongwan pada fana fa bu pai. Yue ayen bilap na myang lak hadawa young adult tangsim lung may wan siya. Not just tangsim. Hayang boy tangsim lung may wan. Hang na sa Sunday school mo graduate na miyang bulano tangsim tapay bu kay. Si wanda iman tebu ay dokki bu tem adolana tangsim lung may wan. Hadaw hipak kawang da fana fa ba mong chong teman kem lak jing na. Hang jing na your decision is going to matter a lot. In your decision making, God's wisdom, kawang umbu pong na miyang nang. Hang na tau so da yimyang bu decision nang ya nak nangay bu kay. Life partner jing na. Yisigama job opportunity jing na. Yisigama your profession gyara hangi jing na chi abyo. Yung bu decision, major decision yalak. Hadaw hibang mo nang. So, kawang lamway bu pong. 6. Middle adulthood. Hadawa hotan lung may wan. Tangsim lung may wan si wanda. Middle adulthood hotan lung may wan si ihaya. 41 to 65. I'm in this category. Nyubu wang biang 41 to 65 mong. Hadawa hotan lung may wan. Hadawa miktak pifay tuiling sosan. Not without purpose. Hayang boy with purpose. Apong daw yang taijing ang yang tuiling sosan bu hibak hadaw ngonang. Hayang hadaw hibak ma dikon na miyang bunginang. Hadaw hibak ma pastor na miyang bunginang. Hadaw hibak ma mabu chateli winyuwi ba na miyang bungonang. Taw kay ma taman bay subu hibak ma miktak pe chateli jing na pumenok jing na kak subu lam de tamana welak yang. Akem ye kome nit subu ba late adulthood. Ay dok lung may wan sila kaya. Saji 65 tok tu bulan atau ay dok lan. Lung may siya ba atau lung may ay dok. Wang sam haulak lan, silak lan. Atau lung may ay dok lan. 66 years and above. I think people in this period require to finish well. Finishing well is
very important in life's journey. Hangi wang ya bayoy, may solin bu, hadaw yung bu bongbong. Daw jing ne, teman mong sang lak yanang. Hayang boy ka wang teman na pabu hibang ma. Tui shaw lilima, may solin bu fay, pailak. In all these stages of life, Psalms 119 na remind na miyang buwa. Teman jing ne se, hadaw ngawa 119 verse 105 ma. Nang ngawa aya jing ne wandik. Hayang alam nyu jing ne wangay. Hadaw ka wangaw ma stages. Life ma hang sing ngoya ba. Wandik na wangay na chuan pun miyang kama. Teman au go how you dialogue. And we are heading towards the right destination. That's heaven. Ka wangaw chay bo say the muhiman. Teman pai kawangau ya pai bu teman nyium pa jam sekawang pong tau bu ma te hadau tang ma hayam lan Sunday school na myange boy beginner ma bu junior intermediate ngoi bu hadau ma bu youth ngoi bu hadau hisap ma teman hayam lan hangka chong na tamlak hangka nyawale chong na tamlak hadau tang ma ngawa tamangki ngaw bu pa kau ngai lak pa muhiman pa. Anya ina tini a Sunday school. Wang biang lau lenga Sunday school haki devotional maji apa pa yang ki yang boy tini graduation si yang hado service ya lak pak mai tahu cuna anya ina kawang teman yang bupanang. Anya ina teman Sunday school la November first week hado mai exam so yang result pa. Yo ong may hadaw iman activities so haka pa hipak lawa asaw ma haka pa yang ki hayang boy hapay ma aniyo nyuin yinang mo chung na tuman na youth service masi iban te achinga tuman na halan activities nyu palan da yung hahunang tini tuman achinga bo na halan exam hipak na miyang bo chung na hadaw activities yung may hawa yo okcha na halan tamme hay participate na miyang mo nang hayang boy ma bo hayam lana New Balanda local label Yishikama Pol Iman Ngobu Hung Ho Hado Lili Hunang Hayang Boy Hipak Hado New Jing Ito Bango Yanki Tini Jing Hai Hado Tuman Nahalan exam Yanang Hado Jungnasa Mai Ho Ya Boy Hado Hipak Payo Punganang Ngaiwang Ba Hado Paisemeisha Ni O Iman exam Hipak Layanga Ni O Ni May Layanga Hado ki ayak lak chung sa mula na teetan kiyo sa hado tamnang anya na hado Sunday school na halan tini hado ma po mongaw Bible mongaw ibu hayam yung may iyang ki yung mong may nang kawang man si ani polok po hayam lano yung may polok yang ki drum kong po hayam hado jinda I hado activities hado akung ma hau po ngonang hado hayam lan hado hayam sangyo hado yung mong may nang Eniyo, hemlok hawa tambu junior class angchong school na halan. Muila na yo ong may hado tayo tam mukti siwa tam yang ki mong may nang ngay bango hado ba sumay sa chuna talak chuna sa hayam landiyo yo ong may hawa tambu tam minyong kupay mong may hado chayna tam nang ki. Teman pay lak chuna sa pay butu so yo ong may cha pay ma cha sa pa tayo tam mahan buki ay auhiyo Yisay pa yung may yang ki kawang lambo yang ki yilak pamong teman pa tuitem lak chung na sa hem nyanango bu lungtat 169 koja tabok metu epetaw benam yang kamamulan jam sa yung ha Bye.
teman atau tu so tamu cina kawang temen yang bupaha ini ngai wang atau kibu hipak mas KBCM Sunday School na alan cina ngai wang o yong mai ya atau ba semai seleng cuna tailak cina sa hayam lan cina numanu kai nya KBCM na halana babu yong malak hipak nangonang tau kema Sunday School na masteran na sahayi chi ba nyua palan na awang foundation na nok ma nyua palan na yung may nam no lak bong hapay manaksika wang ngawa Sunday School masteran na nyawa tamnang to kay ma ngay bang yo ong may hataw ki tu sa chun ta lak chung na sa hayam lan chung na newton ni Christian na miyang bo hayam lan dio hataw inang KBCM youth choir ma iman pa involve na miyang lak siya nga youth lan pa hilak pa hataw ki nyui ma study tayo ngoya boy hataw nyui ma kawang piye yemay ba anu society piye yemay ba youth lan ba jilak patulang ya sa tini Christian na miyang bo hayam lan dio hataw henga tam nangki jam sa hataw tu so yong may so tam jina sa munyong pa yuplak hataw yupoy kambu along laylak jina sa tu the so yuplak jina niyum ba de tong nangki jam sa yupa Ciao ba da ba yongwan ba kawang wang biang kem Sunday School kawang nang bayang ge hayam lan bay kawang nang bayang ge nang da minyong fa boy hayang hayam lan Christian na miyang buduman nang yang ge anyay moy mandam ba aniyo yalak po wang dang kawang tinya Bible Sunday ngonang hayang nang ngau ma ya fanyang atuman ayen kem lak ching na anyay na kawang cham pong do bu kawang ngau kaya se tuman chayang ge hayang hadaw ki imu tuman ayen kawang nang ngawa nang acaw bandik na yu ayen nok sama anglak au bi ne dadam tu iso dam menyong fanang hayang ayan daya ngana phat cha ma wanga lenga dala nang nilan hang heleng ya biu kawang nang iman pha imu iman adam pha chau maya phojana dadam atu amya hu na dadam tak hedin bu mayai na dadam anu ka chi ya tu pu mayai na dadam mo se nazar chisu krisam fan fayup nang tolana sopa nang mo ye amen